Chibaivek ule voina Rajiv Gandhi Stadium I-Leaque le MPL I-Day tournament te Aizawl FC inbuatsaihna chim turin kan kala video hi atira changa atop thlengin minlo thirsak ve don nya Puming thana chibaile puming thana hi kan sha tagin Aizawl FC sporting director ania zolate inzo chan hal mol meila MPL I-Day tournament le I-Leaque tan kan inbuatsaihna sato in karinga engtiang inge inbuatsaihna te kan kalpui inbuatsai chawa an soito mai the mai dangin June ni som pasaria tang khan tun season bi gatan training kan trana mase tuna chong kan focus chu I-Day khani chawa I-Leaque I-Day khel tur ano mga chu ho chon MPL an khelanga amaro chu kan players te hi tuna henin kan thlu na siama chon engemo a then hi chu reserve ata bo kan dale mai theya chu tiang vel chu kan nia tuna kan squad ne hi an vai an MPL an khel don lo ala sai thelo wa MPL tur pon min la ron belle mai the boka players jeng sin transfer khuna la tama I-Leaque big tak hi chu tuna jong kan la focus che lo de lek I-Day le MPL la tan chuan June som le pasari atang khan training kan tran ani chu ani mizo player cha ISL ma andu zuzut maya player laklo te hupor omem boy thak de ulai oma tuna chonin kan football league hi engeniang players quality pathum na ang de henang khele mo ti the ni ta ni mizo players thaber ber ina antum ber chu ISL khelan ta chunan lut zela chuan ISL la luhchilh lo ti mai te ang an ni ai niam deuh che te poni mai the ya chung te chuan I-Leaque club sang an zom le ta chuta khalaya offer mo engemo an hun lein her chuak lo players ka Mizoram hinan umta ni players hi tun season bi ka pe jon thil danglam deuh ma khir deuh mai kan soi thui deuh le kanga season ma sa Mizoram football a thil du om lo deuh a thlena wangin players engemo zat sheman nia kum khatte kum thumte tin football le kai noi tel thei mi lo te dam chung te poni ta chuan club an shambo khata hanin players pool hi azim ta eve mani players thatam tak chu no potential chu maro chu players experience nei kan tiang chi te khaten azim ta de ule ka chu wang chuan kum dang season dang ai chuan players hi chu adana dang de ule ka players thar MPL la khel ngai mi lo po hian club sang sang an MPL hi an khel teu ka ring khatiang bol hang kan sei deuh do ni chu ani le I-Leaque hian mizo coach kan mang chhun zom do nem tun season b ka hianin thlu na kan la siam lo na chungin coach hi kan la tifel lo I-Leaque big tu chuan tuna hian kan assistant coach ruat fela ara hian kan MPL season chin hi chu ani hi coach angin head coach angin na thokanga I-Leaque big ka chuan assistant coach na thok do na mizo coach hi kan ring chun jom lo mai theya season masa kan coach khai engamo chan thang sang awang te pon enga tin an mani hei khotlang soi tu te lo ni bokta chuwang chon mizo coach hi kan mang chun jomang em ti lai taka ole ai chan mai om tak chu ni na ma se tlem chon la har deuh lek lai kha han chan bai thei lo deuh lek alom ani Aizawl FC hi tun aya changtlung le zwala malakte intumem achagom lutuga chu changtlung deuh taka thilan ti chagoma malak na pokan nei me kan ni ai kan president le club nei tu pu robata remshriat na te ponia ma kan la meka lungleng a son football field Aizawl FC polin kan neya lungleng khotlang ne na inrem siam na in chu CRS
CSR tangin CRS football aja na lian ka hanti tina sum kan huwa chu artificial turf pha tu na ni ve ta ni kan lom khom ma ta son na po kan tran to a sulam pang khoi mi ten ta academy hi mu mal zokin kan la kal chho pu yang su kan malak na tur zau zok le tu na chang tung zok a chon ni ta cha kom po kan te ka phur po kan phur veu mai Với nát tan chuan khati song khan ni se in hunu tak min pe ka wangin mizo football news ti chuan lom tho kan se ya in kal zela tura tu sanga sang ber kan hlan chau kan lo me ke ni po mizo football news te Aizawl FC te min ngai poi mo kan training na te ngang hun thata kan siam hi lom thu kan sei kan lo me sar if chibai chibai le sar if hi Aizawl FC manager ani a I-Leaque po nang ma thau ni do ne oh ni tlang ve ka manager hi ko min zangai om to Aizawl FC bi ka chuan kumli ani ve to ni chu Aizawl FC in real ball dan hi chatok idi nge heti do hian ti thei se ti a du khop lo na te ni soile soinu Aizawl FC hi hei kum hi le chen na local to a chianga kum som pan hi chuang league te pe chu khel to ni a enge sum le pai po kan how to ten kan president te kan owner ten sum tam ta kan mang to a management hi chu hei han ri pop le thil han ti pop hi chu kan sum viawa the chin china amaro chu soyang khanin I-Leaque chonin hemi I-Leaque preparation vek ani thawa wangin engkim management ni chu felfa yanga ya ground allotment chungchang ate training a tui in tur chungchang ti mai mai ate ball ti zong te engkim kha equipment sum sum kha chu mumal chu ngai tundin mona player te lawin team staff in zat nge om tundin mun hanti chonin hi season thar kan kai chawa mabak tam takalom ta kan season hi zuri deuh hlek ka ge ni hi april vel thleng ani thina wang hian tundin mona chon MP I day atang kan inbuatsai chaw independence day tournament atang kan inbuatsai chumi zo MPL ni anga chumi zo I-Leaque ani ta chumi dewa chon staff hi chu in recruit bel zo chu nga ya tundin mona chonin senior team a chon hi sporting director in min howa hemi ti lawa chonin panga kan oma ti chuanin hei reserve team te academy te kan nei nim newa henga te hianin pali vel anom le boka chuanin office staff hi pahnih kan nei boka media manager telin chung te chu tundin hmuna chuan kan ni a maro chu soile soinu league I-Leaque te lo ni chuan youth league te under 13 under 15 ti neu te khom le don wangin staff hi chu I-Leaque bi ka po MPL apo ni thomai theya kan le in recruit bel chu karing ani tundin mona in main sponsor to te in mute em kan main sponsor hi chu soile soinu NDCS ni me helai kan korma in zia ki ani hianin kong engkim amin support da hei kan pute company te lo ni bok nen engkim amin support da chu ti rual chonin enge co sponsor ti te le main sponsor turang te pon chu helai hi chu kan zong vereng o wa helai mizoram chu ni lawa ikon lutak min pe ka wangin mizo football news ti chuan lom thu kan soya ikal zela tura du sang ber kan hlan cha kalom lu tuke kubulami te hi Aizawl FC player te anni a in ming te min han shil hlom ula Walal shit puya kaniya goalkeeper kani. Ke hero ming thanga kaniya defender kani. lal riat puya si riata Mamona center back. Vala center back. Also Zola forward. kubulami hi kan zot photanga in coach te nen in communicate chai chak angreng khop mai chanin football equipment te in nei chai mizo rawan na nei thaber pol chu kan ni mai long ma la ka ti tam hi kan zot lenga inin liamin injury te in physio change mo treatment te in dong Clinic ang kal sap thap minan kol cha. ni khata darkar izat ni training awai ni Atam berahan darkar ni hini mai. so ma hi kan zotanga ISL khel theita la engkla pa he khel sa Game azon Mumbai City hi ka khel chak. Bering ISL azon ISL taba sumo. ole kan zo na te chata ka min chan saka wangin kan lo me ni po kan lo me sar chibai chibai le ani hi sar arati a kan sha chin kha ani a iming pum takhi min shil theyang em kaming pumi alal wat fela ane ara ti min ko maya e ka putlang mai nei heten ole sar ara hi aide le MPL season thar atan Aizawl FC coach
tur ani a MPL a hian Aizawl FC hi head coach anga I voi khat en kol na tur ani em I player te en vel hian I phur to nge I hupur nia Aizawl FC mai ba ka he head coach trim shim ka voi khat omna tur ni dona senior team a chuan ka zam ve ang renga timeng ma se pressure chu ken pele tuk chong lawa voi ka senior team omna tur ne ma se kan player te hi ni kuma kan player hon chuak nuala player kan rin rol ho kha chu chuan tlema song in min la ompuya chuan reserve atangin kan la chawa chuan transfer hain pani khat kan la a player chu kan thra sing song ka tia player a chuan in kan pa ngai view in ka hria result ro chu kan kut khani chi lova thei top kan chua kan perform training performance kan chuan in base na chu kan ei sang ang reng ani le goalkeeping coach tan hian tunge in man don mi shil thei goalkeeping coach hi aboi thak ang renga mizowa hian in license nei tu ma kan la lova an la lova ti la chuwang chuanin a than pa in team te po hian in ke ni hi I-Leaque team kan ni ta MPL team dang na an nei chi in ka shelova ke ni po hian in tun din huna chuan goalkeeping coach specific ang chuan kan nei lova ti khan rem chan da nangin kanin ruam han mai zel training tur kha chuan tun season ha in reserve team mi player in promote nol ti kan lo sha player no pangte tan chhortlak ani zelem ti en fia da hun cha tak in siam sak don ani a anni how hi MPL le I day mai ba ka I-Leaque te in ring chau mai angem nia he Aizawl FC hi system do hen kan kala under 13 na tanga team nei kan nia under 13 na try 15 an chau vele 15 na tangin 17 na chon 17 na tang reserve tangin senior a tun season a po hian in player pariat kan promota number ka soidi kin ka sia chumi ni wang chuanin tun season a po hian kan rin role an ni angen ni lawang chu ka kala soi theilowa ai kan la training tran chawa ne ma se chance chu nei ngei dona kan squad and dan chuan chuan I day le MPL kan han khelang I-Leaque takhi chu asan pain kan in pu se le dona khamirin role an ni chaudon kha chuanin I day le MPL an perform ve te po nga yang chu khatiang khan performance based in kan kal chawang ole khati zong kha ni phot mai se I hun lu taw min pe ka wangin lom thu kan shil chia inkal zel tura du sang sang ber kan hlan cheu ole kan lo me Aizawl FC hi Mizoram Football Club zinga kan nei chatpol ta kan nia I-Leaque khel thei masaber le champion masaber om chun an nia chu mai piala ma chuan North East atanga champion masaber an ni boka hei hian Mizo chalai te hi football kan thiam zia ti chiang tu an nia masona ro pui tak min hmu tir tu an nia he mason na hi Aizawl FC a hun laya bawrak nung tak wang kha ani kan tilau theilawa I-Leaque an champion na awang te po kha ani tila kan sei swal lawang video te atira changa atop thlenga minlo thler sekle awangin kan loma kan channel te hi minlo subscribe saka minlo share sakle cheu turen kan soma cheu